Dobro jutro svima. Ako se neko možda pitao čisto iz naslova prezentacije kad je vidio u ovom programu o čemu će zapravo biti riječi, danas vjerujem da ova slika zapravo sasvim zorno prikazuje da nastavljamo onom istom tonu gdje smo s više manje u okviru kojega smo se zapravo jučer i kretali. Naravno da kada govorimo o nekakvom tradicionalnom ubacivanju više brzini u kontekstu obrade šteta, vjerujem da većina nas se na neki način susrela sa potrebom da prioritizira neke zahtjeve, bilo zbog nekakvih razloga da to su trivijalne štete koje se mogu brže riješiti ili neki tip klijenata ili neki netcat event gdje želimo nekakvu senzibilnost zapravo iskazati prema klijentima. Na kraju dana ono što imamo je opet isti volumen šteta koji treba riješiti jednak broj resursa, znači nema nekakve stvarne dodane vrijednosti, jel, ako na taj način radimo i ubacujemo u višu brzinu. Sad, osigurateljna industrija je često percipirana kao konzervativna, tradicionalna, pomalo zastarjela, ali unatoč toj činjenici zapravo vjerujem da vam je svima poznato da se vrlo dobro prilagođavamo i trendovima i tehnologijama, da prihvaćamo ta rješenja koja zapravo postoje na tržištu, usvajamo ih, implementiramo u svoje sustave i jedna od takvih rješenja su naravno i ona koja nose sa sobom automatizaciju, robotsku automatizaciju i u konačnici ono što danas stavljamo pod uređeni nazivnik umjetne inteligencije. Svi koji smo u osiguranju, a posebno oni koji su sam bilo koji način dotaknuli segment šteta, zapravo znaju da postoje nekakvi brojni izazovi koji su nama svakodnevica u radu. A takvi izazovi, ako se s njima dobro ne upravlja, mogu na negativan način utjecati i na klijente i na zaposlenike i onda naravno i na samu reputaciju osiguratelja. Ništa od ovog nije univerzalno, ali zapravo je nekako logično, pa smo istaknuli ovako kako je tu sad navedeno. Vjerujem da svi čujete često onaj termin osiguranje, visoko regulirana industrija, prenormiran sustav. Prošle godine smo imali prilike čuti dole u prvoj dvorani u uvodnom dijelu da ćemo zapravo imati još više, da ćemo biti još više regulirani, da će biti još više nekakvih izazova kojima moramo upravljati u tom dijelu. Zakonodavni okvir, zakonski rokovi, kako nam tu automatizacija i digitalizacija zapravo može pomoći, pa upravo da bolje kontroliramo rokove, da upravljamo s njima i da zapravo na neki način ubrzamo obradu tog zahtjeva. Zakonodavac kaže 30 ili 60 dana, ovisno o vrsti osiguranja. U nekom segmentu smo čak i rigorozniji nego što to su smjernice Europske unije, to znamo i sami kod izvanugovornih osiguranja, ali koja je percepcija naših klijenta ili oštećenika? Ako mu u startu kažemo na njegov upit, pa da, zahtjev ćemo riješiti u roku 30 ili 60 dana. Znači u početku imamo pogrešno upravljanje očekivanjima. To je recimo jedan segment. Dugotrajno kompletiranje dokumentacije. Ne znam kako su vaše iskustva, ali naša su takva da je kultura naših klijenata najčešće takva da uvijek fali barem jedan dokument, da možemo ili utvrditi osnovanost ili konačnu visinu štete. Uvijek nešto čekamo. A percepcija klijenta je da nešto čekamo, ali ne zbog njega, je li tako? Znači na koji način zapravo možemo u startu malo bolje to posložiti, da imamo nekakav digitalni kanal gdje smo napravili nekakav okvir gdje će on doista dati minimalni set podataka koji je nama potreban za daljnju obradu i minimalnu dokumentaciju koja neće biti u 100% slučajeva adekvatna za nastavak procesa, ali nek bude u 60 ili 80, već smo puno toga postigli. Prijepori oko visine i osnova štete u ovom kontekstu nisu oni prigovori i pritužbe klasični kada je već šteta došla do neke faze, nego zapravo upravo ova dugotrajnost procesa i čekanje na osnovano zahtjeva stvara jednu nekakvu negativnu energiju, onda klijent zove, onda mi kažemo ok, riješit ćemo u tom roku, ako ne prije. I onda i sama ona isplata nespornog iznosa koja uslijedi zapravo najčešće negativno percipirana. Zašto? Zato jer već se stvorila nekakva negativna klima prije toga. Ovdje vidimo zapravo da se sve veželo na drugo, sve je nekako logičan slijed. Sve to prolongira trajanje obrade zahtjeva i onda naravno primjena ovakvih rješenja koje će nekakve repetitivne poslove na neki način ubrzati, optimizirati, će značajno u konačnici utjecati i na taj cjelokupni trajanje procesa obrade zahtjeva. Segment propusti i greške obrade zahtjeva, on je zapravo više internog karaktera. Imamo interne pravilnike, imamo zaposlenike, izvršitelje koji to poštuju, ali znamo i sami da to ne može biti uvijek univerzalno primjenjivo i čovjek može imati loš dan, može se dogoditi bilo kakav propust. To se jednostavno događa, svi radimo nekakav close file review ili nekakvu reviziju gdje utvrđujemo te propuste. Još jedan segment gdje možemo značajno unaprijediti svoje poslovanje. I prijevarna postupanja, zapravo u kontekstu uopće upotrebe umjetne inteligencije u osiguranju. Ovo je vjerojatno prvi segment gdje je umjetna inteligencija ušla u osiguranje. Ovo zapravo već duži niz godina na taj način funkcionira. Danas postoji doista nekoliko ozbiljnih vendora koji su toliko napredni u svojim rješenjima. Dovoljno je samo pogledati periodički onaj Gartner katalog, vidjeti po onom kvadrantu gdje smo, šta smo u odnosu na nekakav globalni realizaciju, target u tom segmentu. Znači da li naše rješenje je onako visoko koliko je bilo kada smo ga aktivizirali ili značajno palo, zapravo svakim
svakim danom imamo sve bolja i sve inovativnija rješenja. Sad, kad znamo koje sve izazove imamo i pokušamo vidjeti kako mi gledamo na sve to skupa, šta radi konkurencija, šta radi okolina, da li zaostajemo, da li smo uopće došli, da li smo shvatili da nam treba nešto ovako i što to znači u odnosu na našu konkurentsku prednost, možemo, opet kažem, nije univerzalno, ali možemo si postaviti sljedeća pitanja. Da li imamo veliki broj oštećenih zahtjeva? To ne znači nužno volumen šteta, obrtaj onaj godišnji, nego i sve ove češće nevolje koje nam se događaju s netcat eventima. Svi smo osjetili što znači jedno takvo začepljenje, odnosno koliko zapravo uspori protočnost. Znači na regularan broj zahtjeva dođu oni izvanredni i gdje je sad senzibilitet, kome treba prije pomoći, odnosno za sve imamo onaj isti zakonski rok za obradu šteta. Dugo trajanje zahtjeva od prijave do rješenja, mislim da je to problematika koja je svugdje prisutna. Onda ova nekonzistentnost koju smo se dotakli, znači naravno da ako veliki broj izvršitelja radi određenu vrstu posla, uvijek će se dogoditi nešto, što izražavamo kroz nekakav tamo likić koji onda gledamo i uspoređujemo s nekakvim benchmarkcima. Udio detektiranih prijevara niže od tržišnog prosjeka. Mi osiguratelji ne volimo baš komentirati i izdvajati takve podatke, ali postoji ona grupa stručnjaka, zovemo ih konzultanti, koji zapravo gravitiraju od jednih do drugih, skupljaju te informacije, akumuliraju i onda ih daju kao nekakav tržišni benchmark, bilo globalno, bilo na razini Europe koja je nama mjerodavna ili centralno istočne Europe, što je možda i najmjerodavniji podatak za nas. Visoki operativni troškovi, vjerujem da nismo još sreli management koji ne smatra da ima visoke operativne troškove i onda još na kraju cijele to priče opet imamo nezadovoljnog klijenta, što zapravo možemo vidjeti iz naših pritužba, prigovora i općenito iteracija koje imaju s našom korisničkom podrškom. Što su nekakvi baš minimalni nužni preduvjeti koje uopće moramo razmotriti da bismo se pokrenuli, ako već smatramo da nam treba nešto takvo, a vidimo da okruženje tako funkcionira. Jučer je na jednom izlaganju spomenuto da je zapravo struktura i čišćenje podataka prvi preduvjet. Ja ću reći iz našeg iskustva, kad smo se počeli baviti sa ovim dijelom digitalizacije i automatizacije, to je bilo 2019. godine, najviše vremena smo potrošili upravo na čišćenje i strukturiranje podataka i rekonstruiranje podataka u nekakvoj povijesti da možemo nešto iz toga i zaključivati. Naravno, osim što u samoj šteti treba biti struktura podataka, treba biti i u samom proizvodu. I najčešće to nije jedna aplikacija gdje razgovaraju naš proizvod ili polica i naše štete, pa to onda bude potrebna ili nekakva integracija, ali u svakom slučaju moraju se dobro razumjeti, moraju imati dobru strukturu, moraju imati sve one napomene koje su bitne za kasniju obradu zahtjeva, ne u formama klauzule nekakvih pisanih uputa, nego čisto kao strukturu podataka. Mi često ističemo važnost upravo ovog digitalnog kanala integrirane web prijave štete. Pa zašto? Ako želimo digitalni proces, onda sam ulaz mora biti digitalan. A malo prije smo spomenuli, na taj način najbolje kontroliramo ono što ćemo dobiti u onom inicijalnom koraku, a to je opet nužan preduvjet za sve ovo što dalje slijedi. Klasifikacija pokrajnjih dokumenata i indeksacija, znači nije bitno samo učitati nekakav dokument pa reći mi imamo digitalni spis. Jel tako? Ako ćemo nešto zaključivati iz toga, ako ćemo nešto ekstrahirati iz toga i kasnije raditi, konzumirati u automatskom procesu, bilo bi dobro da pod jedan imamo osnovnu klasifikaciju toga, pod dva još bolje ako imamo nekakav OCR alat koji onda interpretira te podatke. Kod nas su to dosta univerzalni obrasci, tako da to i nije u tolikoj mjeri zahtjevno. I naravno na onom krajnjem izlazu procesa, ako baš želimo end-to-end digital, treba će nam nekakva aplikacija za obavljanje platnog prometa, najpoznatije je SAP, ali toga doista ima toliko, zašto uopće raditi na tome kad postoje tolika brojna rješenja koja zapravo su automatizirala taj proces. To je jedno bio i prvi proces koji je recimo najlakše automatizirati jer je postojalo univerzalno rješenje za isplatu. I onda naravno in-house brainstorming, razvijanje nekakvih modela poslovnih pravila, to mora biti nekog iskusa, nekog baš iz segmenta šteta, neko ko dobro razumije sve zakonodavne okvire, sva regulatorna očekivanja i ko razumije proizvod. To nećemo prepustiti vanjskim stručnjacima. I u konačnici integracija modela temeljnih na strojnom učenju, to je ono gdje smo zapravo danas. Jučer je opet bilo dosta polemike o tome, pa svašta je bilo izgovoreno. Nisam stručnjak za to područje u tolikoj mjeri, ali bih rekao ovako. Nije logično da ćemo mi iz perspektive našeg tržišta trenirati modele za procjenu štete. To rade vendori koji to rade na milijardama nekakvih kejsova. Nije logično da ćemo raditi anti-fraud modele na temelju nekih naših kejsova i učiti model kako da se ponaša. I to rade vendori i postoje gotova rješenja na milijunima nekakvih kejsova. Ono što možemo raditi je na temelju naše baze podataka nekakva procesna obrada zahtjeva
Zašto? Jer je to najbolje raditi iz svojih cipela. Ako postoji nekakva praksa, ako postoji nekakvi slučajevi, ako imamo i nekada i obrasce koje smo učitali u dokumentaciju, sad ih možemo zapravo ekstrahirati, interpretirati, vidjeti kako smo mi to radili kroz aplikaciju u prošlosti ručno i zapravo model će samo onda davati nekakav skor, odnosno ishod. Jesam otišao predaleko? Sve ovo što smo sad naveli se neće dogoditi preko noći. Spomenuli smo, mi smo 2019. počeli, mi smo skoro 3,5 godine potrošili samo da pripremimo tu bazu da možemo početi razvijati rješenja koja su krenula od automatske procedure, pa smo se onda malo bavili robotikom, pa smo onda implementirali prvi model na nekakvom strojnom učenju, on je bio konkretno u segmentu procjene, nešto što je zapravo već postojalo, ali je bilo inovativno iz perspektive našeg tržišta. Ono što je bitno, da je, ako se odluči krenuti u to se onda mora raditi kontinuirano. Da, postepeno, nema, znači od svih onih procesnih koraka koje smo malo prije vidjeli, ništa se neće dogoditi kako smo rekli preko noći, ali zapravo kontinuirani pristup i moramo jasno sami sebi odrediti koji je opseg primjene tih rješenja, odnosno utvrditi gdje će nama takva rješenja donijeti najveću vrijednost. Ovdje zapravo ponavljamo samo možda u nekakvim koracima koji su iz našeg iskustva zapravo bili slijed kroz koji smo opet došli do onog prethodnog slajda i do onih procesnih koraka kroz koje smo zapravo pokrili na 4 naša segmenta: prijava, procjena, validacija i isplata štete. Prošle godine bili smo na nizu nekakvih konferencija koje su bile međunarodnog karaktera, vidjeli smo neka rješenja koja koriste naši kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Velike Britanije. I ono što smo zapravo tamo imali priliku vidjeti, da, znači rješenja temeljene na umjetnoj inteligenciji doista su već u visokom stupnju razvoja. Tamo smo konkretno imali priliku razgovarati i vidjeti chatbota, AI chatbota, za kojeg generalno da ne znate da je AI chatbot, ne biste dobili percepciju da razgovarate sa umjetnom inteligencijom. Ima emocije, ima respons, ima promjene u boji tona, znači doista fascinantno za vidjeti. Ono što smo isto tako shvatili da osim tog inicijalnog FNOL dijela, znači sama prijava štete, na koju oni toliko stavljaju naglasak, za ovaj danji dio procesa obrade, znači procjena na umjetnoj inteligenciji ili obrada na umjetnoj inteligenciji, to još ne koriste. O tome teoretiziraju i raspravljaju i razmijenili smo nekakva naša iskustva. Tamo gdje također koriste umjetnu inteligenciju, naravno su ovi anti-fraud modeli. Na jednoj drugoj konferenciji otvaranje je održala članica izvršnog odbora Insurance Europe, koja je mjerodavna institucija, i prvo što je izgovorila zapravo na stage je rekla AI is just math. Tako da je i naslov ovog slajda zapravo parafrizirano iz toga, jer to doista nije ništa apstraktno, nego samo kombinacija upravo matematike, algoritama i velike količine podataka. Svi znamo da to zapravo već dulje vrijeme mijenja našu svakodnevicu. Sigurno koristite ili YouTube ili Netflix ili bilo koju od tih aplikacija gdje onaj preporučeni sadržaj zapravo bude na temelju nekakvih vaših navika, ili još bolji primjer kad odete u web browser i upišete i želite nešto upisati, a pojavi vam se usisavač akcija, a prije toga ste negdje verbalno komunicirali da vam je krepao usisavač, znači jasno je da to na taj način funkcionira. Sad zašto ovaj grafički prikaz? S ove lijeve strane ovaj gospodin, ako odete u Google, upišete samo AI i stavite slike, onda će se on pojaviti na prvih 28 fotografija u različitim reinkarnacijama. Negdje nešto tamo radi na kompjuteru, negdje lebdi iznad onih neuronskih mreža, ali uvijek nekako ovako izgleda, kao iz onog filma iRobot. Ono što je realnost je ovo desno, ono kako mi to danas vidimo, koji imamo mogućnosti i možda već primjenjujemo takva rješenja, mi zapravo vršimo fizički nadzor onog što ovaj imaginarni gospodin s lijeve strane zapravo radi u pozadini ovih procesa. Znači, za krajnjeg korisnika nije ništa posebno apstraktno, jer on to razumije. Još jedno pitanje, a vezano uz to krajnjeg korisnika, koji se jučer opet tako provlačilo, dosta često u organizaciji, kažemo, otpor. Naši zaposlenici će možda čak negdje podsvjesno osjetiti nekakvu ugrozu od ovakvih rješenja. Ono što je naše iskustvo, treba ih uključiti u cijeli proces, oni sami trebaju dati ideje gdje im može pomoći i trebaju shvatiti da ovo nije nikakva ugroza, nego dodatno oslobađanje potencijala. AI doista je samo to, doista ništa više od toga. Ovo su naravno nekakvi logični zaključci koji se nameću iz svega ovog kroz što smo prošli. Svi koji su u nekom obliku prihvatili automatizaciju, možda je svima onako primjer koji mogu razumjeti i prihvatiti automobilska industrija. Vidjeli ste i sami sa onih ogromnih pogona, na šta je to svedeno. Imamo sa nekakvih 3200 radnika, konkretno u pogonu Mercedesa,
U Stuttgartu se svede na nekakvih 300 pretežito kontrolora. Sve drugo je zapravo čista robotika. Znači, time se naravno postiže i produktivnost i efikasnost, ali u konačnici oslobađa se onda dio troškova kojim se onda može osigurati i bolje plaće za one koji sudjeluju u tom procesu, ali i za privlačenje nekakvih talenata. Znamo i sami da je ove dvije ključne poruke tu proizašle zapravo kao logičan zaključak. Doista tržišna dinamika je takva da su promjene značajne. Očekivanja klijenata, ja ću reći možda na primjeru opet naše iskustvo koje imamo, kada smo implementirali digitalni oblik uopće prijave i komunikacije s nama, nije se čudo dogodilo tamo negdje do korone, jer mi smo 2019. to počeli raditi. U 2023. nam je to bio digital kanal prijave 26%, prošle godine smo završili na 45%, sad smo na 72%. Zapravo klijenti su ti koji diktiraju te trendove, nismo mi koji nešto uvjetujemo. Oni i dalje imaju sve dostupne kanale koje smo imali i tada, ali u 72% slučaja u ovom trenu biraju digital stream i to doista ima jedan uzlazni trend gdje će vjerovatno ultimativno i doći na onih blizu 100% u sljedećih 2 do 3 godine. Sad u svakoj priči obično imamo nekakav pozitivni i negativni učinak, plus i minus. Ovdje realno nemamo plus i minus, ovdje imamo pozitivne učinke i imamo neke aspekte o kojima svakako trebamo voditi računa kada ulazimo u ovu priču. Učinkovitost i preciznost procesa. Ponovno se vraćamo na sve one zaposlenike koji sudjeluju u sva ona 4 procesna koraka. Neminovno je da će se pogreške događati. Naravno da kontrolama, edukacijom, revizijom, da će se one minimizirati. Ali na ovaj način se mogu još i dodatno minimizirati. Jedanput kada model prihvati, odnosno kada mi prihvatimo i vidimo da je model napravio nekakvu grešku, ispravimo to, ona se više nikada neće ponoviti. Konzistentnost i objektivnost. Kada smo pilotirali AI software za procjenu šteta, to je zapravo bilo i nama i najdinamičnije i najzanimljivije i to je bio naš prvi susret sa tim oblikom automatizacije. Onda smo shvatili da zapravo ako 10 naših kolega koji rade procjenu gledaju isto vozilo, isto oštećenje, neće svi na istovjetan način interpretirati to oštećenje, koliko god da su vični i iskusni u tome. Kod umjetne inteligencije stvar će uvijek biti interpretirana na jednak način u odnosu na iste okolnosti. To je jednostavno činjenica. Dostupno 24/7 zvuči kao kliše, ali zapravo je to tako. Digital stream, digital proces, jedanput kada je prijava ušla, nema veze li ušla u subotu ili nedjelju, ako je došla digitalnim kanalom, onda su automatski triggerirane i sve one dolje slijedne aktivnosti. Ako je prijava došla u nedjelju navečer, u ponedjeljak u 15 sati nema razloga da šteta ne bude isplaćena. Skalabilnost. Opet se vraćamo na ovu netcat priču. Mi konkretno smo imali u 7. mjesecu 2023. to je, ja bih rekao, operativno bio najizazovniji dio, nekakvih 12.000 zahtjeva proizašlih samo iz netcat evenata plus redovni flow. To je jedno strašno začepljenje. Znači, naravno, kolege su odreagirali na odgovarajući način, jako puno smo boravili u našim zgradama, nismo baš često išli doma i gurali smo to, odradili smo u rokovima, ali niko ne želi takva iskustva, pogotovo ne želi frekventno takva iskustva, a vidimo zapravo da sve češće nas pogađaju upravo takve situacije. Ako smo automatizirali određeni dio procesa za određeni skup šteta, skalabilnost znači upravo ovo, svejedno da li će tih zahtjeva biti 10, 100 ili 1000 u jednom danu. Sustav će uvijek u realnom vremenu na istovjetan način obraditi sve njih. I optimizacija troškova poslovanja, kao da nam se provlači kroz sve slajdove na neki način, čini mi se, ali to je zato jer je to tako. One aspekte koje moramo razmotriti, ponavljam, nisu negativni, nego samo treba voditi računa o tome. Kvaliteta i struktura podataka, mislim da to nije dovoljno jasno naglašeno, pa cijelo vrijeme naglašavam. To je zapravo najveći izazov. Svi mi imamo neke aplikacije koje koristimo, pitanje je samo što u njih bilježimo i na koji način bilježimo. Ako je to slobodan unos, to je prvo čega treba početi. Privatnost i sigurnost osobnih podataka ne u kontekstu zato što je tu nešto rizično, samo treba uzeti u obzir da one podatke koje će modeli konzumirati, bilo za obradu zahtjeva, bilo za antifraud detekciju, budu primjereni, da ne budu prekomjerni, ali da opet budu adekvatni za rezultat koji zapravo trebamo dobiti. Izostanak ljudske interakcije, tu sam ja zapravo već upitan da li je to čak i aspekt za razmatranje, jer nam zapravo ovaj postotak tih klijenata koji se odlučuju na digital govori da ni oni nas baš ne žele ni gledati ni vidjeti. Ako sam gledao 72%, ja bih rekao da to samo nešto što da popunimo, čak da mi bude ravnomjerna lijeva i desna strana. Transparentnost AI black box, to je jedna ovako priča interesantna, sigurno je neko od vas upoznat s tim. Znači ono što mi znamo input koji damo modelu koji će obraditi te podatke, vidimo i output, jer ga kontroliramo kroz onu aplikaciju, zadovoljni smo outputom. Ono s čim sasvim nismo sigurni je na temelju čega on sve donio te odluke u onoj sredini procesa. Sada imamo i onaj Gen AI ili Generative AI koji kaže da može stvarati
genuine yet authentic content, znači zapravo originalni, ali i dalje autentični sadržaj. I tu doista ima nešto s čim će oni koji se bave, stručnjaci, se malo više pozabaviti u narednom periodu, a mi ćemo to malo popratiti. Izloženost tehničkim ispadima sustava. Evo, sad smo sve ovo napravili, imamo end-to-end digitalni proces i nestane struje. Ok, imamo pomoćno napajanje, imamo i pomoćne servere. Zato kažem, nije minus, nego samo aspekt o kojem treba voditi računa. Znači, treba će nam nešto dodatno. Evo. I kontinuirano ulaganje u tehnologiju. To čak ne bih rekao da je nešto drugačije od onog što inače radimo u redovnom poslu, samo ćemo morati malo više ulagati u tehnologiju kad jedanput krenemo u ovaj smjer. Zaključak ove priče. Pošto je ova zadnja rečenica onako pokrleži, dosta dugačka, ja ću je pokušati srezati i pokušati sažeti. Znači, što je nužno iz naše perspektive, a odnosno na sve ovo što smo sada naveli, uravnotežiti sve one prednosti koje nam nosi i automatizacija i umjetna inteligencija, ali istovremeno osigura doista taj fizički nadzor, kao što smo vidjeli malo prije, mi doista imamo fizički nadzor svega što naši modeli automatski odrade, i sam IT sustav, jer moramo razumjeti na koji način ti ulazni i izlazni podaci funkcioniraju. U isto vrijeme moramo pomiriti sve etičke pravne aspekte zaštite osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka je pravni aspekt, ali je toliko osjetljiva kategorija da je priča za sebe. Odnosno osigurati transparentno, pravedno i regulatorno usklađeno poslovanje. Eto, to je zapravo bilo toliko.